onjoria aria mendagĩria ibanda-ini nja wa thibitari ya sub-county ya Malindi marokire gũtũngwo nĩ kĩmako rũcinĩ rwa ũmũthĩ thutha wa gũkora ibanda ciao cimomore hatarĩ na notithi gũkĩrĩkana ciiko ici itabanirio rũcinĩ rwa thaa 9 metoro. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde Mubunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Malindi kaunti ya Kilifi Aisha Jumwa nĩ akumithirie gĩko gĩkĩ akiuga ũyũ no ta unyamu kuona he andu kiumbe mena mũbango wa kũiyũkia kĩwanja gĩkĩ amu gũtirĩ na Mubunge kana mũtongoria kuma thirikari-ini ũraheanĩte mwerekero ũyũ. Kama kuna mtu alikuwa anatumia ukora wake kwa sababu ya kutaka kunufaisha jamaa mwingine pale tunamuona, mimi nataka niseme hivi. Nimeongea kwanza na governor. Governor is not even aware. Hajui ni nini kimefanyika huku Malindi. Na mimi nataka kusema governor ni mtu mkubwa sana ambaye mpaka habari zikimfikia lazima watu wake wote wajue. Mmenisikia nimeongea na waziri wa planning sahi na anasema hajui. Oho Jumwa nĩ oririe onjoria ya macokererie biacara-ini ciao kuona haha noho makoretwo mehokeire kuona ũboco wao wa o mũthenya kwa makĩria ma mĩaka 20. Hivi vibanda mimi nitavirudisha. Nitavirudisha kwa sababu hawa wamama kama mnavyomuona, kama huyu mama amepigwa, ameumia, hapa ndo mahali ambapo anapata riski ya kusomesha watoto wake. Hawa wamama hawezi kufanya umalaya na sisi hatu encourage umalaya. Tunataka wamama wafanye kazi wakitumia nguvu zao, walishe watoto wao na wasomesha watoto wao. Jumwa nĩ oritie thirikari ithondeke mĩeke ya mawĩra makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ kuona arĩa marahutĩtio nĩ gĩko gĩkĩ aingĩ ao mararĩ mbeũ njĩthĩ. Mohoro gĩtaũ tagwo Jenga wa Boy. Imani hawezi kuja bila